Remakeup ta chuwi khmadaya baubing. Parliament winter session langchin sahira achuwi hili sedition lo maram yang sangra dalai dalai. Khonglo maina common lambak li yaru wibang open gym shomi haira. FIFA World Cup 2022 achu haupo khawra. Lake Yangator, Aju the Tangkhul Express we bow, Iknguira Shimray in a bami delay, bow being may sign ang anangrumsa. Parliament we winter session rakara kayon December direction li haupo kawai langchin sahira. Parliament si gzip maramchi Union Minister Bralhad Joshi Nahanda session chili sitting staradashini lera, Simiksho Magada Gatumtang Bamrada Minister for Parliamentary Affairs na Twitter lisanga. Winter session chi Darik Magada Chiko Tangkup ki gachina. Pi gachang center na Supreme Court li hanga hai thangka Personal Data Protection Bill revise sa hai chi achuwi winter session li sangra dalaya. Bill version gachama china yarwi personal information yarwi khamayama zangla mashichin nga sa khawai propose sa hai dalay. Proposed law chili consent personal data kachikatale exemptions mibaira storage restrictions kala individual rights tikata maram zangdale achuwi hili sedition ayin la mayor yangra center na sedition law chi winter session li yang sangla by the attorney general R Venkadara Manina datraha gachang Supreme Court li hangai dale kachikata na shorkar li mamaya khangai la yang shi khawai ga samani aka hot khanai li sedition ayin azing li case ban gapaina itum na phaningong bai sedition law ji re-examine masarang laka mazatna la leisara gachi kharam gachang Supreme Court na dami haida state aina center shorkar na ayin chiwi azing li ki case ka mapan la leisa khawai hangai dale Parliament monsoon session marang tarik tharada jishit aina haupokta phai darik jishit aina dangda langjin sahai gasaji simiksho madi thakmai kupsang hawa itum na phaningong bai otman kaka unemployment goods and services tax kaka hikathawi maramli ngasan ngayi yada monsoon session jili opposition kathana bina protest la saya Congress na gahang party MPs Rahul Gandhi Jairam Ramesh KC Venugopal kala DV Kaya Singh Atum Bharat Jodo Yatra Sadale Hauda ajuwi si session jili mazang labai dalaya Keba Ching Khongcham War Memorial Complex Bamli Oben Chim Samida Chimji Aya Chief Minister and Piran na Thargat Kamihera CM na Kamatwili Discipline hina Yari Banwi Foundation na Gajihi Hanga War Memorial Complex we gazib jui tili CM na Kuman Lambak Lila Oben Chim Akavashomia Yarina Kalamaina Singapai Chimji Chief Minister's Indigenous Martial Arts Academy na Manipur Planning Department we Gadom Kamizang the Sam Kamina Khongcham gazib chili Chief Minister na Kamatwili Samigahai Chimgala Khongcham War Memorial Complex Bamji Mathadak Gahai Dargar Sayada Hanga Nishari lay sada kale bingli mamaya khangai phongshok da state wibang kapha khura khamai saikor na khoka sada osa phulungra gchi hanga kala state na drug rehabilitation centers la semgama man dalai la ngaryong hanli ning sangmei khwai la gadom mi dalai da CM na hanga CM and Piran Singh na gahang Open Gyms Bingje Sanabadi Jairoching Thangmeiban Imphal West kala marching polo complex the state we apam ngadade deli semi haira Arajura Chanpur zang the districts ke daily la Open Gyms semba fura dalaya Open Gyms thergat ka khami gazib chili trainer spina gym chili hai khami agap sing jithai Wangching Dantha Emily Bunam Projan Singh la Khonjamwi gazibli wazang la Minister El Susindro Mite Aina Youth Affairs and Sports Director D Pulan Mite na Kuman Lambak Sports Complex we angaran ang ye chili wazanga Yari kala madai lagai na country thaining ga sang naw bing na honjing jing lega sa magada ka kane FIFA World Cup aching zin hawpoko ki da lei World Cup chi achukon va gatarli rungmida khayon darik tharada chi shed aina dangda savara ngahan chuwi group A match makok me shi ngalai gadar aina Ecuador ngaryogi da lei Korea match mangaryo rang lakha opening ceremony ngazin pungshni makhaile hawpokra FIFA World Cup 2022 opening ceremony li yarina channels Sports 18 HD kala Geo Cinema lila yangkhui baira opening ceremony kala gataraina Equator we match G
Albite Stadium li rung mi ki kachina abam chi mi ting hang tharuk jan gabai stadium na FIFA World Cup 2022 we opening angaran angaye chili kipa mamai perform sara gachi pai chawda machi theiranga kha zangra da thei khai aruhon phaushunai na khlei South Korea we poi pant BDS league zang chungkuk reader we FIFA World Cup lila perform sahai kasa American group Black Eyed Peas Nicki Minaj Jason Derulo Maluma la Indian film industry li gazang Nora Fadehi longla wazangra da shadale Country thing a han hak makeup kajiwi opening ceremony jiwi bang ogtui hauri haurang paida means that gahaya artist ka daily la hoya kha gadarli human rights angaret zakashili makamaya jitheda achungai kana mazang mara jihawa Amnesty International na gahang gadarli migrants bingli mathada magasamang maningla shinawi machine labor rights speech kala expression we machine hikatha human rights issues kahaga yang sangran leidale FIFA World Cup 2022 trophy jiwanga lei tumrada kanishi nga han ngarok gida leidale Kalada wivang mang kapaning ningpum jihoda ngalei state wivang khoka sada osa khawai Manipur yaron ngalali chief minister and Biren Singh na kathong haira Aya Kairang Maming Leikhaili Popular Union Club BUCW Golden Jubilee Celebration Kamayonai nang soda BUC stage Jimaina Park Targat Gala Gaga Angaran Angayeli Chief Minister La Wazanda State We Miping Koka Gasa Dargarwi Kan Kanamaram Lehang Sanga State Li Kangaje Kwirasa da Gasali Yaruwi Kakatom Mazang Lamasa Bai Manada CM Nahanga Kala Manipur Shore Karna Gapa Kwira Kawai Gasali Yaruwi Gagadom Sampang Daleda Chief Minister and Birenna Ringapa Pongshoka Illegal la Makamatha Zamaina Ari Araina Yari Lisazida Kalamaram Lila Hangsangda Magapali Dazang Hai Ping Ligan Kwikawai Najon Kamili Yarina Koka Sapalung Rada Chief Minister Nagasat Sanga Gazib Chili Social Welfare Director NG Udam Singh Lavazanga Transport Minister Kashim Vashum na aya Technobalwi District Transport Office Tergat Kami Haira Tergat Angaran Angayeji Transport Department na Deputy Commissioner we Conference Soli Rumia Minister Kashim na gahang building assembly fund thrakara financial yearly allocate sami haura kala yaru wang kom mai khwai la district jili osapha mai khwai Transport Department we staff ping li DC complex li kshina ka wang kami sada lay Minister led by Haukip, Transport Secretary Michael Achom, Transport Director Dr. Nivedita Lairan Lakpam Kala, Tainapal DC Ranchan Yumnam, Atumla Dainapal District Transport Office Tergat Gagachili Vasanga. Pension Miran Makami Wivang Ukrul District we retired head bandits Headmasters Association we case Kasali Mi Magida Matiwi Mashok Mituda Jiwi case Salu Shidra the Ladele Manipur Shore Karna retired head bandits Headmasters Bing Jiwi Banshin Gachang Magida Aka Gada Wim Makami Wivang Supreme Court Li case Kasana Jia Migai Kawi Mashok Kamiwi Maram Achiwi Darik Magida Tharuktang Association China Yari Gazi Pamra the Ladele Pungridang Cemetery Pam VPH School Violently Matorabun Rada Akali Gazibrada, Julius Igorali, Razang Sakangai Association Jewish Chairman S. Paishon and Hothaira. Paisa Kavad Vivang retired head bandits Headmasters Association Jewi, case Gasala Jodaleda Hanga. Paisa Kavad Vimaram Jihangda Association Jewi, Shingashima Miranga Jiping Nala Ajawi Darik, Magada Taruk Alungli Misteri Kawai Chairman Jina Hangjipuna. Manipur we 11th Sangai Festival Haupok Kawai Ngaranping Haira Nidreji Akama Haupok Gida Union Minister of Tourism Gisan Reddy na Tergat Kamira da Ledale Haupok Angaran Angaye Jili Union MSME Minister Narayan Ranela Zangrada Tourism Director W Ipo Hall Nahanga Achugumui Sangai Festival Haupok State Shokana President Dropati Murmuli Unzang Sakai Lagai na Legasana Ka President Wingalangazarna Adam Majakwi Pai Tuachia Director Ibohal Nagahang Ajuwini Drehi Lubagro Tarashikai Nangaran Haidale Kachimanga Jang Maramade Department Gadainala Tourism Department Ling John Dalejia W Ibohal Nagahang Sangai Festival 2022 Hili Thailand, Myanmar, Brunei, France Kala USA Wiaina Lami Unzangra Thailand, Japan Kala Bangladesh we cultural groups Bingla Unzangra La Japanese artists Bingna Manipuri Pungashao Sajitera da Ledale Achukumi Sangai Nidre Habda Kangjibung Moirang Kuno MSFDS City Convention Center
Ibutho Marching Complex, Haingang Command Lambak Sports Complex, Mabal Kangjibung, Kangla Kangjibung, Nilaguti, Bihyang, Maugala Sinabadi Bazar Li Rumigida Layada Ibohal Nahanga. Festival Juwe Agaya Kasada Bailas Bina Go Pitli, Flight Manage Kasala Jitera. Telescope Singda Gachang Sira Kangashan Higatar Angaran Angaye Gitar Lazangdale. 11th edition Hile Mixed Martial Arts La Zangda Yaruina Yangai Rero Laydale. Kala Karesada Haingang Li Bolo Statue Light Show Jitera da Ibohol Nahanga. Habda Kangjipung Moirang Kuno Gala Haingang Li Ungvasa Kawai Ni Drechu Bus Service Ngaran Mi Kawai Lamachuk Dale Gajila Tourism Director Nahanga. State we hak makeup kaji nitre kamayon hile Manipur we reach now pina environment termatinda hang rock vai gala chong karli dugan khalai pina dugan manga tharda hang rock vai tourism director China Kapo Sahira. Arunachal Pradesh we kare Greenfield Airport Donyi Bolo Airport Aya Prime Minister Narendra Modi na target kami haira. Kala 600 MW coming hydropower station la target kami da GPM na Nation League chika Sahira. Idanagar ngalam holongi li Semgahai Airport China. Tourism Pusara Kala Statue Shom Shirin Haitay ngalewi Abam Gadeli Washung Kang Sagling genre da hanga. Modi Nagahang General Elections Musarang Laka 2019 Maroon Gajang Airport Chui Foundation Shun Kamitharan Election we Vangasana Bull Stunt na Otmung Shokmara da Kamadui Lesai. Kazingong Kachumi Alungli Project Chi Targat Ga Hai Chi Kamadui Pingchili Nahan Gagang Asahira da Modi Nahanga. Donyi Boloji State Chui Mipok Pina Kayashi da Ragasa Ngashan Zimi Kachang we Ming Kwida Kapokna. Airport Pamchi 690 acres Kaya Gala Luba 640 crore man Aina Semda, China Northeastern State Chui Kamade Operational Airport Ngasaya, Kala Northeast Wili, Tarada Gataruga Ngasaya, 600 MW coming hydropower station G Luba, 8,450 crore Aina Semda Northeastly, coming power project China, Gahagli Zanga, Jubiaina Energy 3,353 million units Kum Gachida, Kushok Shopra Kala Chiaina, Arunachali 398 million units, Lubag 200 crore manwi, Mai Kalamaina, Mishapki Kachina Dahanga. State Chili Hydropower Station Jubiaina Luba, 8,000 crore revenue, Unzang Shopra Chia. Ladlui Daju Wikmadaya Bauping. Parliament Winter Session Langchin Sahira, Ajuwi Hili Sadishin Lo Maram Yang Sangra Dalay. Konglo Maina, Command Lambakli Yaru Vivang Oban Jim Shomi Haira. FIFA World Cup 2022 Aju Haupo Kaura. Ajuwi Pau Healing Changhaira, Pau Anada Kalina Chum Saigorali, Ringapakala Kamahaya Zimikshung Sasiran.